Karibu tena kwenye The Gospel. Tunashukuru Mungu tena kuwa pamoja nanyi na tunaamini tena Mungu anaenda kutubariki pamoja kwa neno la leo. Luka 17:15. Yesu alikuwa ameponya watu, walikuwa 10. Na mmoja wao pekee ndio alirudi akamwambia Yesu asante. Biblia inasema akamshuhudia, akaanguka kifudifudi miguuni pake. Lakini Yesu akasema, je, wale 10 hawakutakaswa? Wale 9 wako wapi? Ondoka uende zako, imani yako imekuponya. Aliponyesha watu 10, lakini mmoja tu ndo alirudi akamwambia asante. Si watu 10 ndo niliponyesha, mbona ni mmoja tu ndo anarudi? Biblia inatuonesha jinsi gani mara nyingi sisi wanadamu tunakuwa haraka sana kusahau, rahisi sana kuenda mbele za Mungu kumuonesha shida, mahitaji, lakini wakati Mungu anatutendea tunakuwa wepesi sana kusahau. Katika hali ambayo ulikuwa ndani, ulikuwa unaambia Mungu, ukinitoa katika kambi hii, lakini wakati ulipofika ukasahau. Wakati Mungu alikutoa katika hiyo hali ambayo ulikuwa unapitia huko, muahidi Mungu, kampatia Mungu mahadi, Baba ukinitoa hapa ndafanya hivi. Lakini wewe mwenyewe ujiangalie, tangu umefika, tangu Mungu amekutendea ile ambayo ulikuwa unahitaji ya kutendea, ni hatua gani ya uaminifu ambayo umefanya? Je, uko katika watu 9 ambao walisahau matendo makuu ya Mungu? Mwanadamu mara mingi anakuwa na sahau. Ukishapata kila ambacho unahitaji, tunapenda kutoa nadhiri, kumwambia Mungu, ukinifanyizia hiki nitakufanyizia hiki. Na wakati Mungu unatoa nadhiri kwake, Mungu nataangalia hiyo nadhiri pia. Kwa tukikaangalia habari za Hana, wakati Hana alienda mbele za Mungu, alitoa nadhiri mbele za Mungu, na Mungu akambariki Hana. Alitimiza nadhiri hiyo, aliitimiza kabisa. Lakini nakumbuka watu wengi, ndio kama vile umesema, tulikuwa katika mahali fulani, mazingira tulikuwa ndani, watu walikuwa kule, watu wameomba, wakasema, wakambea Mungu, ukinibeba huko ndakutumikia, ukinibeba huko ndakufanyizia hivi. Lakini watu wengi walitoa nadhiri, hawakulitimiza hiyo nadhiri mbele za Mungu. Na hapo ndio tunakuwa na shida kubwa. Tunakuwa na shida kubwa kabisa. Wakati unatoa nadhiri mbele za Mungu, uwe muaminifu. Kama wanadamu tunashindwa kuwa waaminifu mbele za Mungu, kwa ndugu yangu nitakuwa muaminifu? Wale watu 10 Yesu aliwatendea mambo, akawaponya. Biblia inasema umoja tu ndio alirudia mbele za Yesu. Wengine 9 wakafanya nini? Wakapotea. Akauliza, sasa wale 9 wameenda wapi? Au hawakuponywa? Yesu mwenyewe anashangaa. Anaona mtu mmoja, watu 10, mtu mmoja ndio anaonekana. Sasa watu 9 wote wamepotea kabisa. Hawakurudia kukia kutosha shukurani mbele za Mungu. Lakini huyu alikuwa na fahamu, akajua kweli ule Bwana ndiye ameniponya. Chunga nirudie, niende nikamshujudie. Biblia inasema akaanguka kifudifudi ili kutoa shukurani mbele zake. Unaona? Na ndio maana tunataka watu tuwe na moyo wa shukurani. Tujue wakati Mungu anakutendea kitu, kuwa na moyo wa shukurani. Jua jinsi ya kurudia mbele za Mungu na kumshukuru Mungu. Yeah. Wakati unamshukuru Mungu, unafungua njia zingine. Na kama vile wakati nashukuru mke wangu amenifanyizia kitu fulani, tuwe na moyo wa shukurani. Tujue kutoa shukurani mbele za watu.
tujue ukisoma wakati umesema 19:34 mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndio maana inabidi kumshukuru Mungu kwa kila wakati. Tusionekane kama wale watu 9 waliokimbia, hawakujua mema ya Mungu aliyowafanyizia. Kama sisi leo hatukumbuke mema Mungu anayotutendea, tunasahabu mema wakati kidogo tu. Wakati tunapita katika mashindano fulani, tunasahabu yale yote tuliyotendewa. Wakati mtu amekukosea kidogo tu, unasahabu yale mema yote aliyekutendea. Na hiyo sio roho ya Mungu. Ile ni roho ya shetani kabisa. Ile ni roho ya shetani. Kumbuka kushukuru. Hauna hata hiyo roho ya kusema asante mume wangu kwa juhudi na jitihada zote ambazo natumia. Asante kwa kushughulikia familia. Asante kwa kazi ambayo uko nafanya. Thank you. Thank you for loving me. Mtu akikuonesha upendo, mwambie asante kwa kunipenda, asante kwa kunishughulikia. Tunakuwa na shindwa kuona hiyo. Tujifunze kuwa na moyo wa shukurani. Kumbuka kuambia mume wako asante, kumbuka kuambia mke wako asante, kumbuka kushukuru. Ambia mama yako, mpigie simu, mwambie asante mama kwa yote ambayo umekuwa ukifanya kwa ajili ya maisha yangu. Tusiwe kama hawa watu 9 ambao Mungu alitendea wakasahau. Kawaida. Na ile kikawaida tunaibeba mpaka mbele za Mungu. Ndio nilikwambia, kama mtu unashindwa kurudisha shukurani mbele za Mungu, Mungu aliyekuumba, Mungu anayekulinda, Mungu anayekukinga, Mungu anayekubariki, Mungu anakupa bado ngaliki na pumzi ya uhai. Hii pumzi tunayo ni kitu cha kukuwa narudishia Mungu shukurani kila wakati. Ndio. Kwa maana waliotoweka hatuwazidi jambo lolote. Ndio. Lakini bado Mungu angaliki natulinda. Bado Mungu angaliki natupenda. Na tunashindwa hata ile kusema asante Bwana kwa ulinzi wako. Asante Bwana kwa maana wewe ni Mungu unayenipenda. Tunashindwa. Kama nashindwa kumwambia Mungu, kwenda mbele za Mungu na kurudisha shukurani mbele za Mungu, kwa mwanadamu sinaona tu, ndio naona kikawaida. Hata nifanyizie nini? Naona ni haki yangu. Unanifanyizia kitu, nakwambia asante, na shukuru kwa hiyo unayonitendea. Inakujenga moyo ili nakupatia tena nguvu ya kunitendea tena kesho. Ndio. Unaona? Pale tunasahau. Kupatia mtu nguvu sio mpaka asiofanye ile tu neno tu asante. Inakujenga, inakupatia nguvu. Kwa sababu huyu amesema asante, kesho anasema asante, inakupatia moto ya kunifanyizia tena. Lakini wakati unakia kuta unafanyizia mtu kitu, mbona huyu aseme asante? Wewe angalia hata mtoto, wakati unapatia mtoto kitu kisha mtoto anakamata na naenda, sio unamwambia wewe hapa, sema asante. Kama wewe mwanadamu unapenda wa kushukuru, sasa Mungu aliye mbinguni, Mungu aliye mbinguni, Mungu aliye kuumba, yeye sasa anataka zaidi ya hiyo. Unajua vitu vingine tunajikuwa najiwekea blokaje sisi wenyewe, kwa sababu hatujue gisi ya kufungua njia. Wakati Mungu anaona una moyo shukurani kila wakati, utakula mema mbinguni. Utakula mema kwa maana una moyo wa shukurani. Mungu anaona moyo wako kabisa ni moyo hauna maki, unatoa shukurani bila unafiki. Asikumbuki verse gani ile nasema, lakini nasema tuende mbele za Mungu na moyo wa shukurani. Na moyo wa shukurani. Moyo wa shukurani. Yep.
Lakini tuko unaenda mbele za Mungu au kumbuki hata Mungu aliyekutendea jana, lakini unapita katika mtihani kidogo tu na shida zako zote, baba mie baba tu, mie baba tu. Mbele za Mungu hatupashi kwenda hivyo. Paulo anasema nini? Shukuru kwa kila jambo. Soma Wathesalonike 5:18. Usikie Paulo anasema nini? Biblia inasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ndiyo mapenzi. Baki lolote linalo kutokea maishani, amini Mungu ameruhusu. Shukuru Mungu. Amini Mungu ameruhusu. Paulo leo anasema Mungu hawezi kuacha ingeni katika majaribu inayowazidi imani. Ukiona unaingia katika majaribu, maana ujue ile majaribu unaizidi imani, utaishinda. Unaona ile majaribu utaishinda. Maana kuna vitu vingine vinaweza kutokea usiwe mjia kumhukumu Mungu. Na ndio Paulo anamwambia shukureni katika kila jambo. Kwa maana kuna shida zingine watu wanafika wanasabu mema Mungu aliyewatendea, wanakuwa kama vile unaona mtu anaenda mbele za Mungu, unasikia maana hali yake ya kuomba ni kama hali ya kuhukumu Mungu. Ukisikia tu kabisa kwa unafuata maneno ya mtu gisiko naomba, wasema wiko katika hali ya kumhukumu Mungu. Najua Paulo anatuambia tushukuru kwa kila jambo. Hata we wakati hali ya ngumu, hali ya shida nafika, mshukuru Mungu, kwa maana Mungu hawezi kukuacha katika shida hiyo. Maana ukiona shida na kufikia maishani mwako, ujue una imani ya kushinda hiyo majaribu. Una imani ya kushinda hiyo majaribu. Najua wakati zinafika, usikue wakati unakuwa mbele za Mungu, Mungu mie tu, kwa nini mie tu? Kwa mtu aliyeokoka sio maombi ya kwenda nao mbele za Mungu. Kwa mtu anayemjua Mungu sio maombi ya kwenda nao mbele za Mungu. Mungu umeniacha, unaona mie tu, hapana. Ndio maana Paulo anasema shukuru katika jambo hiyo, kwa maana hiyo jambo utaishinda. Itafika na utapambana nayo na utaishinda. Hali zote zitakao kufikia katika maishani mwako, ujue nina imani ya kushinda haya majaribu. Una uweza wa kushinda haya majaribu. Kwa nini jaribu kidogo tu iije usahau mema yote ya Mungu aliyekutendea maishani mwako mote? Kumbuka mahali Mungu aliyekutoa na mahali ulipo saizi. Sidhani kama uko mtu ambaye Mungu hajatendea mema, kwa sababu hata tu kupumua ni neema ya Mungu. Mungu ananyeshesha mvula kwa walio wema na wabaya. Maki Mungu hana ubaguzi. Uka jinsi gani ulikuwa naishi wakati uko huko kwa makambi, wakati labda uko katika nchi ya wengine ambapo hauna kazi, ulikuwa labda hauna nguo, hauna gari, hauna nyumba. Mwisho wa mwezi nafika, haujui utalipa nyumba nini, unazarauliwa, yani haujielewe. Alafu Mungu anakutoa katika hiyo mazingira, anakuleta hapa, unamsahau Mungu. Kwa sababu pia kuwa na moyo wa shukurani ni kukumbuka Mungu na kuishi jinsi Mungu anavyotaka tuishi. Sababu kama uko na moyo wa shukurani, utafika hapa, utajifungia kwa huyu Yesu, utaishi jinsi anavyotaka, utafanya mapenzi yake. Lakini Mungu amekutoa huko, unafika sasa hapa, we ni wapombe kila weekend we ni wa masherehe kila weekend. Maanake hauna muda na Mungu, hauna nafasi ya kumpatia Mungu. Ufike hapa umesahau Mungu, na kwenda ibada hauendake tena,
Unasahau jinsi gani Mungu amekutoa katika matope. Unasahau jinsi gani Mungu amekutoa katika mavumbi. Unasahau yote ambayo Mungu amekutendea. Unafika hapo unakuwa busy, hauna muda ya kuingia muibada. Wakati ulikuwa Afrika ulikuwa naambia Mungu, ukinitoa mwa hii kambi, ukinitoa mwa hii maisha, ndakutumikia Baba, ndakuwa ndatoa, ndafanya sijui hivi, ndakujengea, ndakumbuka yatima. Ahadi zote ambazo ulikuwa unaahidia Mungu, hakuna hata moja ambao umetimiza. Nikukumbushe, kumbuka ahadi zote ambazo ulimwahidia Mungu. Kumbuka yote ambayo ulisema na umrudilie Mungu. Kuwa na moyo wa shukurani. Unafika hapo na sahau Mungu. Leo unaweza tembeza gari, unasahau Mungu. Hauna muda na Mungu. Ni mapombe, weekend, mapari. Wengine walikuwa watumishi wa Mungu, wengine walikuwa wanafanyia Mungu kazi, lakini umefika hapa umeacha kila kitu, unamsahau Mungu. Mungu anataka tuwe na moyo wa shukurani. Usiwe miongoni mwa hao watu 9 ambao Yesu alijiuliza yeye mwenyewe, mbona niliponyesha watu 10? Ni watu 10 ndo nilitendea, kwa nini tu mmoja? Hawa 9 wako wapi? Usiwe miongoni mwa hawa 9. Mahali Mungu amekutoa, na umwambie Mungu asante. Ulikuwa nobody, umepayuka, unayala vumbi. Leo hii hata ukijiangalia, umeniangalia nguzo, umependeza. Angalia heshima ambayo Mungu amekuvika. Angalia jinsi gani Mungu amekutendea makubwa. Kumbuka kumwambia Mungu asante. Tuwe na moyo wa shukrani mbele za Mungu. Na wakati utakuwa na uhusiano mzuri na Mungu, utakuwa na moyo wa shukrani. Utakumbuka yale mema makubwa Mungu amekutendea. Kulala kuamka ni muujiza mkuu sana ndani ya maisha ya mwanadamu, na kitu kama hicho ni kitu cha kukuwa na kwenda nacho mbele za Mungu na kumshukuru Mungu. Bila kuwa na pumzi tunayo leo, hatugekaa hapa tunaongea haya tuko naongea. Ni kwa sababu Mungu bado anapenda tuwepo, na ndio maana mpaka leo tungaliki napumua kwa kusudi lake mwenyewe. Na ndio maana wakati unafanya kitu, uangalie kwanza, ndiyo kweli Mungu angaliki nanipenda, ndiyo kweli Mungu angaliki na kusudi yangu mimi. Na ndio maana Mungu, hacha mapenzi yako yatimie ndani ya maisha yangu, kwa sababu kama Mungu bado angaliki na tulinda, bado Mungu angaliki na kusudi na sisi. Kwa maana ulinzi wa Mungu hauko kuwa tu kwa sababu tufanye ya kufanya tu, ni kwa sababu ya kufanya mapenzi yake. Na ndio maana tuwe na moyo wa kuenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu asante. Kulala kuamka tushikamata kawaida, lakini sio kikawaida. Tunalala tunaamka kwa kusudi ya Mungu. Mungu bado anapenda tuone siku ya leo, anapenda tuyafanye mapenzi yake. Unasema lakini umesema kulala na kuamka ni mapenzi ya Mungu, lakini sidhani kama ni sisi sote ambao tunapoamka tunamwambia Mungu asante. Njoko mtiano nayo ndio tunasema ndio pointi yetu iko pale, ni kujua kuwa na ile moyo wa shukrani. Ndio pointi iko pale. Na ndio maana tushaona kulala kuamka ni kawaida. Utalala unaamka, unavaa, unaondoka. Hata hiyo siku hiyo hautasema tani mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante kwa siku ya leo umenipatia. Umeniongezea nyingine siku ndani ya maisha yangu. Hiyo kulala kuamka kwetu sisi tushaiona ni kawaida. Na ndio pale tunakuwa kama vile tunafungwa pale. Hatujue hii kulala kuamka ni mapenzi ya Mungu. Na ni neema kubwa ndani ya maisha yetu. Unaangalia watu wengi walikuwa na samahani kutuzidi. Mungu akipenda leo akuwepo wangekuwepo, lakini wanaitwa marehemu. Lakini sisi tunapewa ile neema ya bado kuona siku, mchana, jioni, usiku,
lakini hatuna na moyo wa kwenda nao mbele za Mungu na kumwambia Mungu asante. Hakuna. Lakini siku ya leo tunataka tuwe na moyo wa shukurani mbele za Mungu. Tukuwe na moyo wa shukurani. Tujue haya yote tunayoyatenda ni kwa sababu bado Mungu angaliki anapenda tuyatende. Ndiyo. Haya yote tunayoyafanya ni kwa sababu bado Mungu angaliki anapenda tuyafanye. Unaona? Na kama bado Mungu angaliki anakupatia hiyo neema kulala na kuamka, kwanza hiyo moja, shukuru kwa hiyo jambo. Shukuru kwa hiyo jambo. Kuwa na moyo wa shukurani kwa yale yote Mungu anayokutendea. Usiwe tu mtu unalala, unaamka, unaenda. Ndio maana kwa ndugu wetu Waislamu wako na ile moyo wa ile alfajiri. Mtu analamka alfajiri, anapiga rakaa zake, anarudia kulala. Lakini sisi tunangoroma mpaka kama itafika 2 mpaka kama saa ngapi, tunaendeleza mengine. Hatuna moyo wa shukurani. Kuamka tu hiyo kusema asante Bwana haipo. Mungu anataka tuwe na moyo wa shukurani. Mungu anataka tumsogelee.